Hello guys, my people, my brother, ndagusuje kandi nguhaye ikaze kuri Olivier Fernandez. Nkwifuriza kugubwa neza wewe wese mu gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wese mu kuduha umwanya wawe ni iby'agaciro cyane. Niyo mpamvu natwe tudahwema kukugezaho video amakuru mashya. Rezamire kamakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Yitwa Yago, Nyarwaya Innocent. Akibaza ngo biteye bite. Nyarwaya Innocent mu minsi ishize yagiye kuri account Instagram yiwe ashyiraho poste abwira abakunzi ba Yago TV Show yuko iki gitangazamakuru gikorera kuri YouTube online cyahagaritswe by'agateganyo. Ariko hashize iminsi arongera ashyira poste kuri Instagram account yiwe avuga ngo new update bakunzi ba Yago TV Show, ubu noneho turi kuregwa amashusho y'urukozasoni umuntu urimo kubikora yanyuzwe nuko yavuze ko twamututse mu biganiro hafi ya byose. None yongeyemo ko ducuruza amashusho yuzuyemo pornography gusa. Nzakomeza kubagezaho uko byifashe. Ntibiteye kabiri Yago TV Show yongeye ashyiraho indi poste kuri account Instagram yiwe arandika ngo Imana ihora ihoze, ndabamenyesha ko ubucano Yago TV Show yamaze gusibwa, ariko hari itsinda ry'abantu bamaze kubyinjiramo. Nizeye ntashidikanya ko hari icyo bari buze kudufasha, mukomeze kwihangana. Ubwo yabwiraga abakunzi ba Yago TV Show. Kuri uyu mugoroba nibwo umunyamakuru yitwa Lucky Nzeyimana akora ikiganiro cyitwa Versus kuri RBA yagiye live kuri Instagram account yiwe yibaza ibibazo byinshi mu marira menshi. Uyu mugabo yari afite agahinda kenshi cyane avuga ati why, kubera iki umuntu aguhemukira? Why, kuki umuntu aguhemukira? Ugasanga umuntu yateguye proje yiwe, urugero acuruza imyenda, ubwawe uri umucukuzi w'amabuye y'agaciro, ariko ukumva ko ishobora kuzamuhemukira aho yaranguriraga ya myenda ukaba wahafunga ku buryo atazongera kubona imyenda, kandi utazava mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo ubashe kuba nayo wajya gucuruza imyenda. Yibaza ibibazo byinshi. Ese uramukura mu byo yakoraga ngo ugende ubikore? Ubwo yashaka gusanisha ashaka kuvuga kuri iki kibazo cya Yago TV Show. Yago ashyira post ya mbere kuri account ye ya Instagram, byarashobokaga ko wajya kuri YouTube ugasacinga Yago TV Show ukabasha kureba ibiganiro byari biriho, nubwo we atabashaga kuba yajyaho ngo uploading ikindi kiganiro, ariko nibura ibyari biriho washoboraga kuba wajyaho ukabireba. Ariko uyu munsi ibiganiro byose na video zose zari ziri kuri YouTube channel Yago TV Show zamaze kuba zisibwa. Ubu Yago TV Show ntikiriho, bisobanuye ko uwaripotinze Yago TV Show ibyo yashakaga byabaye successful. Ni muri urwo buryo nabivugamo ibintu bitari byiza na gato. Rezamire kamakuru yacu tuyakomereze n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda. Yitwa The Ben, ni indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz. Iyi ndirimbo isohoka byavugaga ko The Ben yifuzaga gukura agahigo kashyizweho na Meddy ubwo yagiraga 1 million mu minsi 2, ariko baka kanya The Ben indirimbo yasoranye na Diamond Platnumz yitwa Why, iyi ndirimbo ikaba imaze kuzuza 1 million views mu munsi umwe. Rezamire kamakuru yacu tuyakomereze n'ubundi muri Afurika. Ni igikombe cya Afurika, ubwo murabyumva ko twageze muri sport, kizatangira tariki 9 z'ukwa mbere umwaka wa 2022. Umukino wa mbere uzabera Stade Olombe, umukino wa kabiri uzabera Stade de l'Offensive, Stade de Amasie, Stade de Falca, Stade de Alpha, Stade de Mars, ndetse n'indi mikino igiye itandukanye izagenda ibera kuri aya stade yo mu gihugu cya Cameroon, dore ko ari iki gikombe kizabera. Rezamire kamakuru yacu tuyakomereze mu ikipe ya Manchester United. Manchester United nyuma yuko muri dressing room yabo bitameze neza, ikaba yifuza umusore witwa Ruben Neves, umwe mu basore babazonze bari gukina ikipe ya Wolverhampton Wanderers, ndetse na Abouba Kamara, uyu musore ukinira ikipe ya Olympique de Marseille. Bose bakina umwanya umwe, ariko amahirwe menshi arahabwa Ruben Neves, uyu musore ukinira ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Biravugwa yuko ashobora kuza kwerekeza mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 30 z'amapaundi, ubundi agasinyira Manchester United amasezerano y'imyaka 3. Ku munsi w'ejo nibwo ekipe ya Manchester United yakonfaminze yuko Eric Bertiabari yamaze kwerekeza muri Afurika.
gukina igikombe cya Afurika. Uyu musore ukina mu mutima wa defense akaba yaraje muri Afurika gufatanya n'ikipe ya Cote d'Ivoire kuba bazakina amarushanwa y'igikombe cya Afurika. Yitwa Edison Cavani. Uyu musore watakira ikipe ya Manchester United kuva yagera muri Manchester United amaze kuyikinira imikino 50, amaze gutsindamwo ibitego 19, amaze gutanga assist 6. Umutoza Lali Franchinick ni umutoza wa ikipe ya Manchester United. Ikigaragara cyo nuko dressing room yamaze kumunanira. Ubu aka kanya mu ikipe ya Manchester United abakinnyi 17 ntibishimiye umutoza, ntibishimiye uburyo abafata, dore ko hari bamwe ngafata nk'abakongo, abandi akabafata nk'abantu bari aho ngaho gusa. Bikaba bivugwa yuko uyu mutoza hari abakinnyi agomba kurekuramo ukwezi kwa mbere, harimo Jesse Lingard, Anthony Martial, Donny van de Beek ndetse n'abandi basore bagiye batandukanye. Tukiri muri Man U, Dean Henderson na Donny van de Beek bo bamaze gutangaza yuko bifuza gusohoka muri Manchester United mu kwezi kwa mbere. Intebe y'abasimbura rwose yamaze kubagora abasore, dore ko Dean Henderson ari umwe mu basore bari bahetse ikipe ya Sheffield United ikiri mu cyiciro cya mbere, ariko yaza kuyivamo igahita imanuka. Uyu akaba ari umwe mu bazamu beza, kuba yakicara ku gatebe rero bikaba birimo biramugora cyane, akaba yifuza gusohoka mu ikipe ya Manchester United kimwe na Donny van de Beek. Tukiri muri Man United, yitwa Chris Smith. Uyu mukobwa akaba yagize isabukuru y'amavuko. Uyu mukobwa akinira ikipe ya Manchester United y'abagore, afite imyaka 26 y'amavuko. Ubwo bivuze ko yujuje imyaka 27. Yitwa Christian Smith. Happy birthday. Yitwa Lucas Digne, akinira ikipe ya Everton. Uyu musore akaba yifuzwa n'ikipe ya Newcastle United. Newcastle United nyuma yuko babonye ko bakomeje kugorwa cyane na English Premier League, bakaba bari kwifuza bamwe mu basore bagiye batandukanye, dore ko bamaze gusinyisha Kieran Trippier, uyu musore wakiniraga ikipe ya Tottenham Hotspur. Yitwa Pierre-Emerick Aubameyang. Ku munsi w'ejo akaba yaravuye Emirates Stadium yerekeza mu gihugu cya Gabon, azabashe gukina amarushanwa ya CAN. Akaba yaje rero kubasanga abasore b'ikipe ya Gabon aho bari bateraniye, nawe akaba agiye kuba yabasha kwifatanya nabo kugira bazabashe ko berekeza muri Cameroon gukina imikino izatangira tariki 9. Uyu munsi turi tariki 6, bivuze ko habura iminsi 3 gusa. Ku munsi w'ejo habaye imikino ya FA Cup, aho ikipe ya Chelsea yakinaga na Tottenham Hotspur. Chelsea yaje gutsinda Tottenham Hotspur ibitego 2-1 mu izamu ya Paris Baraga, Azpilicueta, Antonio Rudiger, Saul Niguez, Marcos Alonso, Jorginho, Mason Mount, Hakim Ziyech, Kai Havertz ndetse na Romelu Lukaku na Mabolingoli. Abasimbura ari team winner Mateo Kovacic, Robin Loftus-Cheek, Christian Pulisic. Ekipe ya Chelsea biza kurangira icyuye umukino itsinze ibitego 2-0. Real Madrid yibashije gukomeza muri Copa del Rey, aho yatsindaga ikipe ya Morocco de Cana ibitego 3-1, dore ko umukino wa mbere ikipe yatsinze Real Madrid ibitego 2-1. Real Madrid ifashijwemo na Michael Asensio, Isco ndetse na Ferland bakaba bashe gukura amanota 3 kuri ikipe, ubundi bahita banayisezerera. Yitwa Philippe Correia Coutinho, akinira ekipe ya FC Barcelona. Uyu musore rifuzwa na ekipe agiye atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza. Uku kwezi kwa mbere kuraza kurangira Philippe Correia Coutinho ari umukinnyi wa English Premier League, dore ko yifuzwa n'amakipe agiye akomeye nka Newcastle United, Arsenal the Gunners, Aston Villa ndetse na Wolverhampton Wanderers. Bitise uyu musore aza kwerekeza imwe muri izi kipe muri ukwezi kwa mbere. Yirirwa Luis Diaz, akina ekipe ya FC Porto. Uyu musore yifuzwa na ekipe ya Liverpool, dore ko Porto yavuze ko udafite miliyoni 40 z'amapaundi atazakura Luis Diaz mu ikipe ya Porto. Uyu musore w'imyaka 24 bikaba bivuga yuko Liverpool yatangiye kumugera amajanja. Liverpool ikaba iri gutanga miliyoni 25 kuri uyu musore, ariko Porto ngo udafite miliyoni 40 ntiyakoraho. Tukiri muri Porto, yitwa Sergio Oliveira, akaba agiye kwerekeza mu ikipe ya AS Roma kuri miliyoni 15. Uyu musore ekipe ya AS Roma irifuza yuko Porto yamubatiza, nibuze hakaba hajyamo uburyo bwo kubaza mugura miliyoni 15 muri sama mu kwezi kwa gatandatu. Yitwa Anthony Martial. Uyu musore wifuza kwerekeza mu ikipe ya Manchester United, dore ko atabona umwanya wo gukina nyuma yuko haje Cristiano Ronaldo. Anthony Martial arifuzwa na Sevilla, FC Barcelona, Newcastle, Arsenal the Gunners ndetse n'ikipe ya Juventus.
ariko amahirwe menshi akaba amwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona, dore ko Barcelona yifuza gutanga Ousmane Dembele mu ikipe ya Manchester United bagakora swap, ubundi Man United ikabahereza Dembele bakaya Anthony Martial. Yitwa Aaron Ramsey arifuzwa n'ikipe ya Newcastle United ikomeje kwiyubaka ngirebe ko yava mu murongo utukura itazamanuka ikajya mu cyiciro cya kabiri. Iyi kipe ifitwe n'umukire wa mbere ku isi, abagabo b'Abanya-Saudi Arabia, yitwa Arthur Donajo. Uyu musore yifuzwa na ekipe ya Liverpool bivuga yuko igisigaye ari ugusoza amasezerano y'umukinnyi. Liverpool ikaba igiye gutanga miliyoni 40 kuri uyu mukinnyi ukinira ikipe ya Villarreal, umwe mu bakinnyi bazonze Manchester United ubwo bakinaga finali ya Europa League. Rezamin, ndagushimira wese mu gukurikirana amakuru kuri Twitch Fernandez. Kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba update ku biganiro byacu. Ibi biratumotiva kandi bikadutera gukora cyane. See you, turabakunda.